Sede dina anu kacitrada anak tiwas animadan Iwayan. Iwayan punika sai kaulolo oleh Ibagler lan Blabar sanes sugih. Iwayan sai kaukina ilacur krana lacurni. Sede dina anu Ibagler, Iblablar teken Iwayan lan Iglebak matemu ring kantin sekolahan. Ilacur, tumben ke kantin, sugeng lah pipis. Ilacur ge sintayang lah pipis, maya SPP gen konden lunas. Beh, main ke bang jepis, kan gua kerecekan nah. Dengan cina gitu nah, dia timpang tiangnya, ya dia astunya tiwas, ya anaknya dua terjemet. Beh seduag-duag ni ilacur nu duagan ica. Beh ajem gati, ubu belak itu ajem win. Sud besud, bebas sangat tanya, yang nak mula lacur, belok, duduk buin. Sing waya nak sing belok, mula duet. Sud be, mai ke kelas, debuin sama tanya. Nah, cang lah kena apang Iwayan galak ini jak guru nih. Apa tuh bar? Jang peci injep di tas Iwayan, ya nanti pura-pura kehilangan HP. Nah, melah tuh, tumben lo tak cinim leleh. Sesampune Ibagler ngelapor teken gurune, ditu lantas gurune ngorahin apa ngecek makejang tas ane ada di kelas nih. Nyen dini aning maling HP ni Ibagler. Ya ning sing ada ning aku, kesuang kejang tasnya. Jadi Ibagler aning lah HP, cek kejang tas di paling. Iya, Pak. Apa nih? Cia nih malah HP cang. Terus sing dia maning ngemaling. Tiang sing mam nyemak HP baglere. Degu gune Iwayan, bobane ge polos. Aku dogen, cia nih malah HP awake. Sud, lah ngomong apa pusing mau gerangan dah dini. Jadi bapak gua nih ngomong. Yan, sekan wayan ane nyemak HP ni Ibagler. Dan Pak Guru, dan tiang aneh maling HP ini. Iwayan sebelah acur, maling mungkin. Ibagler, sing tadi orang itu dan tentu Iwayan ane nyemak HP ni. Ampura pak, kita nunggu Iwayan nenten ngemaling. Ya ente anaknya cemet polos. Nah, dia suka sangat tamu. Jadi, lanjuran lagi belajar. Iya, Pak. Sesampune lima tiban, bapane Ibagler ngalahin. Lantas kasusul oleh memene Ibagler. Ibagler dadi anak ubuh, ieu tu sing ngelah apa? Ieu dadi kegendong karena sing ngelah pangrupa jiwa. Sedek dina anu Iwayan sanes subah sugih karena bisa magahi melancaran, saget Iwayan ninggalin anak margi. Asana nawang nyentok, mesip aja Ibagler. Pak, nunas pak, bu, nunas bu, di tiang konen medaru yang semangan. Ibagler, adik kene jani. Wayan, Bagler sun malaep. Gler dele cak tiang, mai medar ke umat tiangnya.
Yan, titiang na sampuro jak wayan. Bidan titiang lah peli jak wayan, saya nyacidin wayan. Nah, sing kengken, ento adane hidup, pasti raga ngelah pelih, sing kengken. Nyak magae ditongos ragane. Seken Yan. Nah, titiang nyak magae, suksema pesan Yan. Nah, yen mulai nyak, buen mani dini subuh magae. Deman pesan ke nahne i bagler. Ya dia setengah sapunika, masih ada timpal ane jemat teken bagler. Jani, i bagler sebanyak antang magai. Suba bisa ngalih pangu pejiwa, lan bisa melajang dewek ne pedidi. Ento sebuah nema dan karma pala, bisa dibeten, bisa dibedur. Jani suge, buen mani bisa dadi lacur. Jani lacur, buen mani bisa dadi suge. Sampun sepatutnya iraga ingat teken karma pala, apa nge iraga prasida membuat sana becek, apa ngepoleh hasil sana becek.